İbrahim Seydo Aydoğan şehîdekim li Parîsê yek. Ji Şerîf Paşa heta bi Bedirxaniyan Parîs di dîroka Kurdan de xwedan cihekî girîng e. Peymana Sewrêya ku hesabê Kurdistaneke azad dikir jî li wira hatibû îmzêkirin. Li derveyê Kurdistanê yekem zanîngeha ku cih daye beşa ziman û wêjiya Kurdî jî her li Parîsê ye. Li Fransayê nêzî 300,000 Kurd hene ku piraniya wan li Parîs û derdora wê dijîn. Li goristana wê ya mezin gorên Ahmed Kaya û Yilmaz Güney û Abdurrahman Qasımlo jî hene ku bûne cîranê Marcel Proust û Oscar Wilde. Piştî 12 Eylûnê 1980 û cuntaya li Tirkiye bi taybetî jî piştî 1990 Kurdê ku ji ber zulm û zorê reviyan rev bi rev hatin Fransayê. Xwendekar di nava wan de hindik bûn, bêtir li van deveran di nav karên înşaat û restorantan de ne pir kêm kes di nava wan de hene ku bazirganiyê dikin. Di nava Kurdên Fransayê de rojnameger, hunermend û akademîsyen jî bi hijmara xwe ve her ku diçe zêdetir dibin. Kurdên Fransayê li derdora komeleyê xwe birêxistinin. Navenda komeleyê Kurdî yên li Fransayê jî her li Parîsê ye û di nava gel de weke komeleya Ahmed Kaya tê naskirin. Ji bilî şûnwariya li Parîsê ev bajar ji bo Kurdan bûye cihekî wiha ku du caran komkujî li ser Kurdan di nava wê de hatiye kirin. Nehê çileya 2013yan sê jinê Kurd ên çalakvanên siyasî bûn armanca êrişeke kujer. 10 sal piştî wê 23 Kanûna 2020 dîsa sê Kurd vê carê li ber deriyê komeleya Ahmed Kaya hatin kuştin. Qet hewcenîne ku mirov ji xwe bipirse ka gelo kî li dû vê komkujiyê ye. Gladyoya ku ji Tirkiye tê rêvebirin dîsa li serkar e. Rêvebirên hikûmeta Tirkiye her roj gefan li Kurdên Ewropayê dixwin û em dizanin ku balyozxaneya Tirkiye ya Parîsê navenda çalakiyên diş Kurd ya Ewropayî ye. Em dibêjin komkujî lewra agahiyên jêrê yên li ser qetiama 23 Kanûnê nîşan didin ku planeke mezin heye û hemû bûyer divê di nava hev de werin nirxandin. Kujer di demeke wiha de hatiye ber komeleyê ku wê saetê kes li komeleyê tune ye. Girse rêvebir û endamên komeleyê bêtir dawiya heftiyê piştî nîvro an berêvarî tên komelê. Hingî kujer ji deverinan fêr bûbû ku civînek li komelê heye. Kujer di îfadeya xwe ya ber polîsan de dibêje ku wî qerebalixî hêvî dikir. Dide zanîn ku wî çend tûr jî li derdora komeleyê avêtine lebelê kes nehatiye. Hingî wî zanîbû ku hin kes dê werin. Ji bo ku mirov wê saetê li benda qerebalixiyê be divê hayê mirov ji hin tiştan hebe. Tenê îstixbarata Fransî dikare hay jê hebe ku wê saetê hin kes dê bihatana wê deverê. Di çapemeniyê de ji destpêkê ve tê gotin ku civîneke girîng bi kesên girîng dê pêk bihataya lêbelê ew civîn hatiye paşxistin. Tiştekî wiha tune ye. Civîneke tevgira jinan hebû lê saet di 4 de bû. Yeka din jî ji bo amadekariya çalakiyê nehê çilê bû lê saet di 18 de bû. Dimîne hevdîtina me. Lewra me 2 roj berê li hevdû kiribû ku em di navbêra 11 û 12 de hevdû bibînin. Vê demê gelek civîn û hevdîtin li komeleya Parîsê çê dibin lewra amadekariya çalakiyên ji bo salvegera qetiama nehê çileyê heye. Evîn jî li wira li benda min bû ku da ku ez damadekirina bangên nivîskî û pankart û dovîzan de alî wê bikim. Evîn saet 11:34 de peyamekê dişîne ji hevaleke me ya çapemeniyê re. Her wiha saet 11:36 de peyameke din dişîne ji hevalekê meyê rêvebir re. Hingî kujer hê nehatiye. Abdurrahman Kızıl cara dawî saet 11:37 de di WhatsAppê de xuya bûye. Ew li komeleyê bû lewra 20 din diviya bû biçûya ser doktor ji bo tedawiya xwe ya penceşerê. Mîrperwer berî êrişî hatiye komeleyê çaya xwe vexwariye û derketiye. Ji hevalekê re dibêje ku hevdîtineke wî bi hevalekê wî re heye bi dû re derdikeve derve. Ez li gorî saeta ku li ser bilêta min a parkîngê heye saet 11:39 de ketime parkînga bin erdê. Heta wê kelîkê jî dengê teqînê nehatiye kesî. Lewra ez pêşî derdora saet 11:09 de hatim kolana ku ji komeleyê bi qasî 100 metreyan bi wê de. Ji ber ku mirov nikare xwe li ber komeleyê park bike em bêtir li derdor an nêzîkî wê park dikin. Ez ji tirimbêla xwe daketim û ber bi komeleyê ve meşiyam bi dû re sekinîm. Min nizanîbû ka ez ê çi qasî li komeleyê bimama lewra piştî nîvroyê jî min diviya azmûneke zanîngeha Kobaniyê bi rêve bibiraya. Lewra min got ku ya baş ew e ku ez tirimbêla xwe li kolanê daneynim da ku ez cezayê parkingê nedim
هما ترمبیل بخن پارکینگا بن عرده کو چند قروشین وی زیدترین لبل مروف دنگاو نابه هنگی از وگریان ترمبیلا خو اگر لدردور تقینک چه بویا می ببهیستایا ناویرا پارکینگ و کومله به پیاتی 3 آن 4 دقیقه جخوا از د پارکینگ ده نمام و پشتی کو من ترمبیلا خدانی راست درکتم دروه کجر به ترمبیل کی هاتی نزیکی کومله جنک و دوزلام ده ترمبیل دنه ده دست کجر ده چنته یک هیه بگشتی 29 جرجور بخورا آنینه کو چارل سروینه 25 دناوا قوتیکه ده او ده چنته ایدنه هنگی آماده کاریا کم کجیه که مزن هاتیه کرن چما 29 جبر کو هن آگاهین لسر کم کجیا نه چلی ده بیرا من دهنه استکارم ببیجم کو کجر دخوازه پیامه که بدمه لورا ده دیروکه ده حتا نها 29 سرهلدان کردان چیبونه روزانه چلی به ایریشا سر 3 جنین کرد و دجمنان دابوزانین کو اوه پشتا کردان بشکینن و هری زیده فیشک برا دویوان دابون لوراوان هر 3 جنان پیوندین دیپلوماتیک داتانین و جچاپ منیا اوروپی را دپیوین کجره 23 کانون ج پولیسان را گوتیه کو او دجمن بیانیانه لبله لفرانسای گاوا کو مروف دبیجه بیانی بهتر عرب آن رشکتین بیرا مروف کرد لفرانسای ناکوین کاتگوریا بیانی کو لبرچاوانن نجوان بیانیانن کو خلک فرانسی بسوان بکه بهتر جوان تی حسکرن و دل خلکی بوان دشوته بسرده جبرته کوشینا لدجی داشه سمپاتیه که فرانسیان جبو کردان هه و روجی خورته کی به کاغذ یعنی قاچاق دگوت کو پولیسان لناسنامه یا وی پرسیه هندک مابو کو بهاتا گرتن لبل گوتی از کردم و پولیسان دجی ده و بردایه کجری 23 کانون گوتی کو گریوی لدجی کردان هبویه لورا کردان دویا حمود داعشی بکشتانا لیوان داعشی خستنه حبسه صدمه وها بردایی نکاره بکوه سری مروف لبل نابیجه به چما راست چویه بر کوملیا کردی ندکان آن خوارنگه که کردان چما ده ساعته که خالی ده لورا حما ساعت جه 12 و بشونده خلک هدی و تاخه دادگرن هنگی هم فهم دکن که چیروک و صدم و شکل پیکانی ناوی کم کجی حمو داخویانی کجری 23 کانونه دروین دردخن میرک شخوره دروک آوا کریه میرک مجبور بکوه ساعته هما قربالغی نبجی کم کجی پیک بینه لورا سوز دایه دورنان پولیس دوی اشکره بکه که گلو براستی جی به ترمبیل هاتیه گلو کی دوی ترمبیل دبو گلو او دمانچه و 29 جرجور فیشک جکوب پیدا کرن گلو چما دروان دکه پولیس دوی اشکره بکه که گلو پره کو لمالاوی هاتیه دیتن چه مسئله یه گلو براستی جی او پره لسر ناوی جنکه ترکا روزنامه گر هاتیه جوی میریکی ره گلو راسته کو پیوندیاوی بوی جنا ترک ره هیه او جنا کو نها جبر اولهی علی پرسینه ام نکار ناوی بدن لسر حساب استخبارات ترکی دخبته و هیجی د دزگه که فرمیا سر به ترکیه لفرانسای دخبته مرو جوان آگاهیان فهم دکه کو گاوا کو از د پارکینگ دمه کجر دیگی جبر دریه کوملی یعنی ساعت ج 11:39 حتی 11:41 اف بویر پیکاتیه از ساعت 11:40 11:44 لبر دریه کوملی بوم کولان وتی والا بو کس لدرو نبو لبر دریه کوملیا کومروف د پلیکان ره هل دکشه او دا کویه دمیت لهرده بون لالیه چپی عبدالرحمن قزل لالیه راست اوین یا کو از جبوتی تناوی هاتو بوم از وکه گیجه کی لوی راست سکنیم و من هول دا کوفان بکم پولیس جی هر وی کلیکی هات لبر دریه سالونا کوافر زلامک به کفت و لفت خست ناف ترمبیلا خو و چون زلامکی و جنکی به بازدان خو آوید سر اوینه دا کو مساجا دلی لی بکن او دکتور بون قد نکد بالا من کو هاتبن کشتن از درکتم جوره دا کو ببینم به کیه او جنا کو دکتران دخواست هشیار بکه من دید کو اوینه گاوا کو جنه که جپاش من و به ترکی گوت بریندارک لویالی هیه جبر پیوا بریندار هی نو فام کر کو ایریشه کجری پیکاتیه از دجی ده بزیام ناوا خوارنگاه کو جنیک دست نشاند کر من دید کو دناوا وی خوارنگاه والا ده هوزان میر پرور لحرده کتیبو من او ناس ندکر من گوت قی جوانکی میه بسر کلکا چپی ده و کتبو جاوین وی وکری شوی لسری وی بو لبله تف ندلویا من خواه بسر ده داقول کر و من بالا خواه دا رویوی من دست ملیوی راست دا و من بکردی گوته هوا تو باشی من دید کو جاوینوی بربن من و زیورین به کو بکاره تشتکی ببیجه لمن نهری رویوی سارد بو من فام کر من ملیوی مستا هر ویکلی که
دنگ امبولانس و پلیسان هات از بزیام درو و قیریام لهندر بریندارکه یکو هشوی هیل سرویه بقاسی 15 دقیقان مداخله لیکرن لی میر پرورجی شهید کتبو کو پاشه ده جمن رباهاتایا گوتن از دناوا کشتی و برینداران ده لوی راسته سکنیم من بری خدا اوینه من دید کو میت من جی لکیلکاوی لعردیه من دجی ده تلفون خود درخست دا کو هواره بگینم به هوالان و لبر کوملیا پاریسی ما ایریش چی بو زورن شهید هنه من نزانی بو کو من خبر شهادت خود ده هوالان دوام دکه